Srpska koalicija smatra da se Podgorica mora ravnomjerno razvijati. Ne može se sav novac ulagati u projekte iza kojih stoje privilegovani pojedinci iz režima. Nakon njih dijelovi grada koji gravitiraju centru postaju urbanistički izgledniji, ali to ne znači da se novac od građana i od ulaganja investitora raspoređuje ravnomjerno u sve oblasti Podgorice. Prigradska naselja i izgradnja nedostajuće infrastrukture u njima problem su sa kojim se odavno suočava naš grad. Gradski budžet i javno-privatna partnerstva paravan su iza koga se vrši pranje para na uštrb interesa većine građana. Posebno su zapostavljena naselja sa nacionalnom srpskom većinom. Primjer su krajevi u kojima se navodno ne mogu naći rješenje za legalizaciju objekata, iako je dobar dio Podgorice naseljen tako što su građani rizikovali svoju egzistenciju da bi porodično opstali i nastavili da žive u našem gradu. Zato treba započeti novu priču, podvući crtu. Neka ostane dosta toga iza nas. Ako su sve anomalije u društvu koje su izazvali krupni kriminalci prevaziđene zatvaranjem očiju, zašto se onda najsiromašnijima ne bi progledalo kroz prste? Srpska koalicija se zalaže da se legalizuje sve što je sirotinja gradila u Podgorici, očekujući bolje vrijeme i bolji život kojih nije bilo svih ovih godina. Zato postoji rješenje. Ljude treba osloboditi egzistencijalnog straha i omogućiti im kroz izmjenu zakona da sve što su gradili bude i formalno njihovo. A nakon toga pokrenuti novi list. Isti zakon, iste obaveze za sve, koje će prvo morati da poštuju najbogatiji, da bi se onda i siromašni sa razlogom pridržavali zakon.